ma anti ne ntiti ye mu de fa ne working project ne ba no o project working project a project ma me ne for the dachi Akoma FM 87 only se don na ni maame o man ne baba man titia e different from entity e de man ne baba mami kire bio se don na ni maame bi atiti ne baba ma ya na wo mu mpese wo mu mama wo mu be yan faso ama wo mu yire num Samum she Aunty Bea don na ni maame bi no pese ne baba ma ne hu ba faso ma ne yire na mo opese ne baba okunya emfaso ewo bi baba ma so 87.9 kuma my example Aunty Bea se wo maame oba ofi na obeto se wukunu wo kitchen na wo si oye aduane at the same time we see niema wo maame hia na danfo obeka se me babi wo nyekunu awarepa ben me bia wo nya no ben ma me dia me so ben ma me bi da ma wo maame nfi ho na wonko ne baba na fi nko to se ono ne baba na ye die wukunu ye no the first question is na kofi oye wei eti maame ni na dwene mo no adwuma na ne baba na ye no ye oni no so ye se adwuma no obi baba na wo so ye na mo so ko ne baba fie dia na wo bi baba ma obi ne baba ma ye se adwuma no a ya awarepa ne ba na nya awarepa sa pepepe ema entity ya di ma ye ma e wo ko ba no I see adventure because or tete ne ba ne se ne baba ma di misika ma ne yire a indirectly no ne yire na fa wa jin ase wa jin sira bi efidi nsem so ekuma ben na bi o hwe ni yiri ye bia no eya na yiri ni maame enta ye fine I see se maame ni wo power timika ewa ne ba na ma wo na ma because for your working project me ni ka say maame na otete ne ba no otete ne ba ne se ne ba ne be bi ni mpani fie so a wo ye adwuma no ada se yukuna ba akokora wa retire anaso afim sanya ma miensa entity edema ye mama e okrom ha no e different from entity edema ye mama. Back to the question, Aunty Bea, third party aware enye be manu wo bank na aware 87.9 because manu jankasa wo se we define ya e nipa ni no ba ne be mana o ma call agreement bi say the person can you be your bobra to the rest of the world. Enti the make and say so we do need to from life in year nyankopon nyansem no e mama ne ye maame ntem e ye sonko e maame ye papa ntem e ye sonko in fact I need me no research bia but naturally ya accept sadie no ben na bia ne maame ntem e ye sonko wo bia ne papa ntem e ye sonko but the tie se me ye bema na me maame tiasia ya na enipa nkasa ware ne ntiasie se me ye bema na me maame tiase me papa tiasia na me nim se me ye working project a oba na me ni betina no mu date no a mani ni papa ho ye okay efie bi wo ha papa bi wo ha ono ko seda the music you na be the first born so a boy or the best no no catch any say kofi man university no o papa na ma retire it didn't me the music you na hear on say the one to one but what I say and you want to ko wari ba na wo ba ni stop from traditional papa dia to ani mo no okay ana ma me dia to ani mo no didn't your papa o investing so much in you ni say papa bi wa anka me fa say ne be ya medicine and that's how koran pe medicine but sika was afraid ho
to piano ko into what the strength and a woman now or the shadow of medical school thinking that a very time no and a whole day any hobby who as a medical doctor engineer as a lecturer as whatever who makes my mama shame kumano who say papa bit me the social security in our common baby say to kwine ko US ko Europe kwa na who establish here obe fan kwara papa ni timi si dan si baabi e bi abrosan na asie no waye tu bedroom se na ho bi ni wajade aka na to as a working project oba betwa so na wonyan kuma no so nya baabi atena yokum hasa na tie Akoma FM enti wo ko ware wo ba na wo ba ni e type a wonu kuma na dia obebre ifa ebetu kwa ye diabo enumi amount ene diabo bet my enumi amount because you invest in mu say dividend na baba investment ni mu for the young parano enti third parties no mama church no kakra our third party a bana bi suafo ni na third party okay no say can give me book bi ba my in-law friend or enemy the book bi o masi or madam for na metamfo enti oba bi suafo ni na third party bema nkofo ni na third party enafofo ni na third party emprampra ya third party mobile phone third party in the third parties ne do so oh third parties ne do so say me American obi se pet to cry third party oh party ne ko boss no mawu abua no boni din computer laptop third party obi o hand car third party oh yes third party ejuma third party bema bi ha ni tadi a we cry third party until we so many men know the tape and no looking do the sima or to niema or to na papa say numero onya da jibia o feel kwa and third parties we do so but asemba ko be yemi ama ne kan nim say pagi say raw na kan yo me no careful say your bad brandy third parties ni na as evil enu yera na kan third parties no they do what they do based on the investment they have made okay until you okay mami ni how a single parent o nikuni ja no ana nikuni ya no na me mani susua 87.9 Kumasi ena wafa Kumasi dom abonebo wato bidie wato nchire wato ewefua wato baby wato mobile water social whatever waye bibia ena me baboy we see him through the university ena kwa dai adumbu so adum no me ofefeba Aunty Bea etu wo aketese wo ba ware abranche na mami wo ba 55 60 onikuno ni nketes ya bremu ahodi a awo se ko enjoy mo dia hwe boy na wo yiri na ba ya no be kantan mama ba yo oberio misi mama na ba yo oberio na such a madam say opa or your right is opo sub jumedie ena yede ebremo yeda otweduan po nyankopon ase papa se efiada ne yekọ ode kọ ye eyi ahodo ayekọ ye ayefra ahodo ayekọ ye anamontu ahodo a weekend yekọ ye na enedwada ode ye nyina ya san aba se yembe kansem enkyere mu na yentu ye hofo na yensua de akoma mu nsam jumedie yema mu nyina ha bebi bia mo hwe yen efri bia mo amohwe yen ewo amano ne nso yema mo ache se bia anopa ewo mo ho a na se yenwumre so de a yemamadwo na Ghana ha de sabre ewie ebo papa eti yema ye nyina ye ho aha ewo kwan shonko so ene ye koma ye bebo nyina masam ema ye ni wiase akwiase enya de ba ko sei emema ne se aya ye ha adwen na ha na ye ha adwen no eno ena ma wiase eye de eti se ne ye tibia na mafa ne saa edi amaye adekronti ameka say ene ema nkomonkwa ena ye ba bebo no on say International Women's Day 8th of February bia
e na ya ye di sada na ye di celebrate emma ya mema ne de na ya na si World Toilet Day 19th November ho baby so ehu ade no ye de special entendura say ye bo ma abaso entene emma mutie ye yina baby a wo bia say ye pa say ye kaya ye say whoever you are we your ba no nko ade de wo ye bia no celebrate yourself nyame aye bia ma ye papa pentene ye be celebrate ye maame ba ko na odina brabo aye nkranhye e dia ma ye nyina ye dia ye efutu ene 3 brigade ba kwaira entene ye 2 brigade obapa Aunty Bea boko de yesu adom na ya shata de ba kwa ni ahwe ba ko wudi se anofa me pie ya uyam se Aunty Bea kra ni mesi uyi ya na me se na de ye dey edi ade de ade oh some bond no ho afa erade ne yego nyame ne boafo nyame adom na so International Women's Day ye the women that ba fe ne ye thank you same to you erade adom na so ma be sa ye nyame adom ma be sa na opese o celebrate wo me toma ho in general e ma bibro ebre she Aunty Bea ma me fa we ntwem se ebo ahomache be 4 na odu su amedwom ho awo torchlight no omatimi minim kom fa so timi ya ade ndebo omama so sa oh yes omo cha underground miners enya sem ketua omo de torchlight na bo omama so oh ena omo de ye maso no oh tini e ka ni si wo bo so bidrimi ko bitimi twa kwanim na cha se ka na de hey emebre ema ebre pa sa ho mache de make kan ni race course wo no hu se ma no cha se ni nyina ye se omo de aduane besi table so oh ko no nko ade anka he sai enwumra de esa no wanya bia se wo fagari gu nsuo mu a ezi chide kura no wanom ne sa akopɛ ne ba bia da na nso enkola ne nti omo ya de na ye mame ba ko bi wo social media no so eda na nanka ye wo wish pa sanka benya no ai emre pa beba minim se emre bia ni bedi komoda bo Aunty Mary wi ya chia o wo te se won se wono ne de no anya ono nko awo se sa ne mame so de ye mame so yes ai to ono so ye kumasi face of Aunty Mary and ono ya Aunty Martha ai nyame nshiro mo won so obi wono ma se sa akoda ne biba na braboma na waboto ono kura timi fa nwuja akura no wo ti asimpo nkura wo kura no wantimi o na wo nuanom no wabusuafo no na ebeye ne de Aunty Bea what yase wa wo de ba kura no ahometie nti wa sori agya kokko ba ya mame mu idie omo timi agina omo na so enem eya busa na me say what keeps her going then and ne ko like magic bi wa ono mo ye na ye ni ma na say ho fe o se opeyira ba be ma no tese e ko akopeyira ma ye ni ba oh e fe dodo eya busa na mame na won kire mu pa mame hu ade kura e de omo kosa no because omo gina sabre ko wura hanum kaya kura nka besu so anka dabi wa sha ne ho den wa gina ne na so na Yakobon yes se on se sa ade ne ba na wa ba mu amu na wo keka wo ho a Yakobon na de ho ahode ne ka ho wode hu nim de ka ho wode hu bibia obetimi dia ya ma na yeye no e ka ho ma ho because hu ne se eyen so hwe ba what proving no se obetimi agina san so hwe no enti o ma ho akade e no de ka ho ma ho mimi hu ne se no na de ye maame yi ko okay amen like opia na me say wow tuntum say you ai na apart from momo no oba foforo bi enu ho ye bibi sonku bi a ye ka say maybe ye mema adwuma o maybe ye ma adwuma say oba bi say obi a o ye International Women's Day dey bia wa to ani a wo say ma no apart from ye maame bi o mo odwo mi Akoma semi ene ye maame Mary ne ye maame Martha de ene me bedi nko any other woman bia you feel that me chia wo ya de wo ye ene ma no mudimeti yes was onko bokro no se bo onko boba sibla oba ye adwuma ye se adwuma bone ente se kro no no kre ewi ase adwuma bia nya ikro no ne adwuma bia mintimi modi na aniwu ya no na efere na nto se wutimi yo oyo oba na wo bo ho so me froka oya sister wo onya akra se abaya oya sister odimate we say most times we hire na your oni oku ai se ne all my boys ne metin show mo talk to me fan continue ebe ko go dia nkoko na fie ni bia sa ya so kuro mpetedu na mebika tie ne de omudi ebi nkuro omo podom penim ayekese enti amana mo wa bonti amoye adwumaden
moje mema adwuma wo se nka mema ya mo afato mo so se moje se de be ya mo so mo sabetimi akoma no awie yi ye ma mo nyina ayiko ye ma mo monejo ye sre ne ahye mo nkran se mo nkoso nye enya kro no ne nko ade mo nkoso nye na nyame ne pa bibia be ye fine enti enne ye nkran hyesema ye de ma ye nyina ye ho ena wate se mi ne awura ode de de ababa betum hye se enne ye celebrate ema nyina memenda no na ye International Women's Day na nam se memenda no anya adwumenti enne na ye bo ema nyina ye bo mabaso oba bi wo ha o ye single parent enso se da bi da meko ahwemema oba bi wo ho no ma brabo mu eden enso se ompa aba nti enne ye International Women's Day special edition of Akoma mu nsem enne ye nkomodie no ye ne ye maame Martha Opoku Ajiman oye CEO Apiahini CP Respite at Home ena osanye Kate and Single Parents Care Foundation ono ene ne baba bebo enkomo na CP no baba mebi sanse CP no eye de bade na ekwan ben so na saade we nyine bae na te se de erase me bisa ne ma what keeps them going se bi wo be wo babi na eba no or some form of disability na wo say me ntome ba na ntwene me de me ba no ebe frefre nkofo aka me ho se ebe ya ye be encourage emma ama omitimi ahwe omo emma nti ye mame Martha Opoku Ajiman enche bia obeji na konwa na ye ne no abo enkomo International Women's Day edition of Akoma mu nsem eno ne ye de ba nye de bia ne ye beba abesu ebi wo ho no ma ye pese ye maame no mu bi edi o ma brabo ebe ye nhweso de edema afoforo se be ya se wo do ba bia hyeden because of situation bia oba no wo ma no wo se da bi se nya wo nkoa na Nyankopon de saa eba ne bi ede adom ho enidaso ewo ho opportunity wo ho wo do akwa parents a omo so ewo emma bi etisa na wo so enya rechiche ya encourage you near fight against stigmatization eno ho komo nende ye ba bebonti ye maame no enche bia obetina ase na ansa na obetina ase na yatoa ye komo na nase ya hye ye komodie no ase no Akoma Ghana month na wotwe etwa mu no na ye pa ho antuma na yegusua eye dwumedie bebre a bosumi mu yekasa ede afa Ghana ho yekasa ede afa Asanteman ho nti nyame ya adoma wokwada de yenim ya de edi kan ya ye de ba Asanteman speaks eno na ye de ebremu ebeba so ewo Maclean Hotel anopa no ndu pepepe na ya hye dwumedie no ase nti ye to nsa de afre mo amutie ye ni mo amohwe ye nyina se nyame ya adoma wokwada mo meka ye ho ewo Maclean Hotel se be ya Asanteman bekoso Asanteman tumpon wa Ghana nso ebetu empon bra ne betie bi na hye wadwen ya to nsa de afre mpanyimfo bebre a omo so ebaba be kasa akire ye eye eda wokwada de toso biem eye Akoma Boafo project se mo amohwe ye na mutie ye munim de bia na obi de nasem ababa betu ye nim mintimi nhwe me ba ena mintimi pese besua adwuma na miniska kra me de besua adwuma aha na mpanyimfo ahyehye Akoma Boafo project ye no so ye bepa ho ntoma eye 20th of March ya bosumi ya yewomi na ne da toso eduonu ena ye pa ho ntoma nti nkra omuhia medical support se bia o yare oniska ni maami niska ni papa niska ya ombedan ye no efiri nkra brema akopim 18 years na project yi ebetimi aboa wo mo na obi won so pese osua san dwuma and they make up for you omu diska papa fascinators any just say beats making any sanya mani nyina o pese osua bi na nso boafo eno hwan boafo ene Akoma Boafo project no eno ena yebepa 120 emaya ne mrant nkra nkuma efi 60 years ekopim 30 years ena project yi ebeboa wo mo eno nso nyame ya adoma 20th of March said ye makana ene no so ye be launch star project no anopa no ndu ewo Maclean Hotel hokro na enenti ye to nsa dia fremu nyina sabon beboa titiriu oba emfa wonsa pan ma ye be jiska nti masa metina ho sa oba no wa hye obotomu ma esanse ye jiska ni aboaboa no ni training kra amomenya skills bi na afei so omonso a omo medical bills so muntimi ntua no na project yi etimi aboa o ma mometua omo bills na de ya medde no ene Akoma food exhibition no tete aduane na ye di na ye gya di no ene wudi ayese wudi abayifu aduane no ene yese ye de Akoma food exhibition ye de bremo eno de beba so ewo Akoma FM ye nim he ya ye tete nnuane tete de ne edi wa Asanteman tem hanom a ye gya die Ghana nnuane a ye gya die no eno ena ye de eba nti eno so aya na mababi 25th of March ena
dwumedie no ye beye emre no so a ye the time a ye be hya ase no ye de bebre mu nti wo a wotie yen wo pese wo beso yasne o sponsor ye na ye de dwumedie nyina ebrewa akonya wo ho papa o sponsor ye ne ye bo wade tonde hu dehuro enso de ama be bia wo bia no ubenya atofo nti free number we 0209 119090 0209 119090 omo asabre o mahu dwumedie hu faso no mo sponsor ye no eye Maclean Hotel omo wo denyame Kumasi ope hotel papa e ho efe e hote omo rooms bebre conference rooms bebre na wakoye odwumedie wo ho a eno ane Maclean Hotel ko ho na ekodi odwuma e wo ho otwea herbal powder o se ojane hyewa wara obeba ope dodo etu ana wa fresh 0551228281 ena midima for herbal clinic ono nso e wo agogo Oben government school ho frɛ omo nso e wo 0244774282 ena Clarity Eye Clinic ono nso e wo Amedia Mox no enchen hwa maami sewa plaza e ho ena obehu wono mo omo so number e 0206301484 weni no se weni no timatobi eba ho a e de how bebre ebebro nti ko Clarity na ko hwe weni nti ye nchen ho kra ye mbra ye maami Martha Opoku Ajiman ho Mami, happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Pacho mo ye de. Pacho nyame ado. Ye de nyame asepa Yesu ase. Ye ni kan kasa kakra bi mfa wo ho. Se ye ka Martha Opoku Agimana. Oye hwan? Me da se bebre. Martha Opoku Agimana ye mami a na medwumedie ye body works and spraying. Nti awo mu na menya akra oye cerebral palsy nti ma me da me ni hwe se fa so sen na sankra yi ba e fa so sen na ye hwe sankra no so emwa bi wa akira ye betimi aboa nti ma ye bie in fact near wo KSPC Foundation ne deda nti ma ye gita ne ye dwumadi ani e de be hwe sankra no na ye san pe baby di ye respite e de ma sankra no for Ashanti region. Nti ye kasa Aunty Martha na ni dwumadi a ikura. Okay. What say that ye auto body and body works and spraying. Eno ye de here de mema adwuma wo ye. Mema adwuma no. I see. E de na pia wo decide so because a man tie nye say adwuma no. Yo. Me shall say free St. Hubert Seminary na say so okodi sister. Nti ye be wie mu no ye call yo mu ye call St. Louis ye be wie mu no dwuma be na opese ye be man we say nurse we say me so me hwa me ni gie ni ma ho den no emfiri ho because me mama was the first arc welder in Ashanti region. Arc welder nti na wo say me di wo so anamo achi because fit any akora de nti me nti me kam so ene sister no be de nti ma me jai nti me wie ye dan na me di koye because your body works and spraying. Nti wo your body works and spraying for efie sen bo so me sen ansa na awo be mu a eche pa because me ko wie wo temahaba nti meka se che so about 15 16 17 years auto body repairer now ni mema na previous mema baby na ma wo that time no dey na me hu oba wo that time na me nko say KTI kra me ne first woman na me koye body works and spraying. I see. Na when face form of stigma be I say me adwuma na de ma ye bi kra na nya wanwa but that time no 15 years ago be pem na de na won face any form of oba kokonyini ne mema pese ye na so ye bi me am suban na de oni mi bia ni me na me ti se tomboy me bi bia mema ntino I move with men ntino my face is animal cry in any way papa bonemu no okay yo ye da se wo de ho na fa ho kakra ntino ka ho kakra ne kire nkofo obi wo no pese oye bibi na ye ni se ha de ye mema nkwa to ho no fansa ne ya ba CP respite ne de kofa ho ni nyina ba yi de meka se bebu no ya me nhwe se sabi adesua no nko a obi ho no ana de nyame de akuta wo no efri ho ukodam sonko kra ya na efe ya na ye nige na wodam sonko so a emma hoden sonko bi kise upase wo ye me ehwe na wo ye so a wo ye ne papa wodam enti se ye be ma se ye oba wo sua bibi ehwe ba bi a wo nige dikan ewo
na wo yeso a wato ho na waye ne ye etimi bo ama bibia wo ye bia bo adwuma no no utimi ko wani. All right, yeah, that's a pan sa e ho ne futu nti after 15 years why auto body repair and world na fe awo bae na e your first child na Pachai. okay nti wo edru what stage na who say or a cerebral palsy me wo no na no in fact me wo no na doctor ni ho nurse ni ho nti mi si form a me hwehwe doctor ana so obi ba be so me mo hospital nti say ye yi no no otimi pie ba ne na nsuo akoni tim aha me sorry say was me come intimi hide ti ya antwe nsuo no na wo say russian de no koniko nti em say o muduru na time na late na o de twe nsuo no na say time I was say ohome first home no na nsuo na a block nsuo so e the oxygen ne ko brain nim de yesuaye o mo kire me no no nti meka say awom ho na no na mo say akora no benya problem okay because o mo ka kire me kra wada ho for 1 week a onidi onye hwe edu baby kra ka say yenyan no na de waduru no enye yi wow nti me de ani bre so ka say ebeye mo fama de ma me kofi se de tibia ti samre nim nyina no ne yehu se akora no obenya form of deformity nti yenyan no ti wo de ne be kwade a wo na waka se upe ti se de obeye ni bia ti nyame adom me de ne kofi so me de ne ko doctor bi ka se me pa obetimi aso ni mo ama me nti every weekend oba betena ne ho for from 8 to 2 into ohwe movement ni bibia na the can say ye kodu ya oni di da no onom no for da no bibia that night to na dichi ahomache no we di feeding bottle ne breast milk ne ma no akora ni timi sha se wo no wow ena ma me hu se obenya nkwa enti sa 1 week ni nyina or how did he survive na omo di nsu ese so okay yeah no cry no make say for about 3-4 days and omo yiye because na nye make say na nye wow and a chin ye hu say damage no eko motor neuron adwene na nkasa soro nimu a che say uye ni bibia enye yi obeye yi kura sabi obeda ho ama na no na tinsu a che say enye hwe papa bi amfa ma na eye o first child no me be at that time na mfia wedi but e di akokudro ne eyi na wutimi nya say me first child aye say now say enye yi o mo say enye yi crowd de o say ebeye yi e den na onya sa gidie ni free me ntimi nche but there be say e wo say nipa biara say ye oba say ye obi e wo abonten nya gidie ma nipa biara because enye ono na nam ho eye tumi bi ne kura no ana tumi bi ne ball no nti nya gidie sa gidie ne be kanya ama bibia ba bi efri ba bia de na eye nti me hwa no de mu en say you can make it nti or da why nti at what point now you expect that oh miracle will be ABC and that time you know how we are there now nya support from that time now e kakra me ye show in the picture me show ni say answer but e kakra me etiefo ni ahwefo ehu how our son is looking at now. How was the journey like until say yeah we drew this time before we even come to home now? What you know? Journey no nenye easy because the medical can say obia wo akra no wo problem most of the time ye dey share oba no ye nhwe ba bia e free bada be man na fofo be ka no akọ ba say abusuya be kanti e discouraging me man no nti uyi ni partner be ma one pede betimi agina ne yire ho say ya wo sa akwara no nti at times no ya na akoka wonko a mo bi kura be ba enti ne ho ma nti ekoda ne wonko a ya nhwe ho say wo gidie na wo ene den wo nyankopon mu a wo so obem se de ti biara obatan bia enyem no wanwene se sabi me kowo akwara ma na nya problem into wo na ade a wo expect in your life with research abaye no e say miracle so you live on the faith of miracle say ade bechi bosome beso afe beso emfie mu bedu bibi betimi esi up till now and it means that oh ye na oba no ewo CP no cerebral palsy no o se na wo jai wadwuma
bana wo se ugya wadwuma kire se obia wo baby a na yi no ekodu obi wo ha ne die nya seizures okay me die no o seizures up till now nti seizures no o sha se na no ye den otimi nya ne 20 times a day na eba no oda ho a echi na otimi ebobo ne nsane ne na nyina kwankwa na wapopo o first child nti wo ho a about time dey na we yes a wo ko baby a wo bedru baby na kra ne afro na wo so di drop in dimika be fa no to mika kwalebu ye ofi nti no obi no betumi ya adwuma but depending on the degree of the damage you know and e bema waye nti me no e wo so ugya obi bia wo ye na wo tene fi na wo hwa akora na sikaseme how were you surviving enye easy ya me enye easy na me business kakra ka adwuma no okay nti nyame adom na I was depending on that but you be drained because I was so share prayer sama oba so you go all length you know so be nya mmoa e dia ma akora no so o kwa asoro wa ha o ko baby ebe ma oduro mi kai baby e ma na duro baby kwa ho me de ne kwa ye ko so no duro no ba kam baby sao na sura sa ache no na ma sa de kokole in fact bi kra nka sa amre no nka mi jai so ame so no na ke bia damage ne nsan enko fedasa so it means to say uhu na wo pe batan bia o pese ne ba no hoto no wo chinchini obedante pa obenante pa the last one I decided say me peja me hu me nko ba bia obi de obi kire baby e me yekoy so papa no be ma asuro a chi akora na drama na ko esuro no in fact I'm still looking for that still me research on that yekosi ye no e wo so nantimi nka miles no wona mafum baby edru ye nipa yekobusa no kra se yeso owudi ni ochi nipa otwitwa no na akora hye machi na ye de direction amame na ona mawiem na na nko a me ni akora nti ma bɔ me jeans ma bɔ na no a otwitwa nipa hu me se me metimi atwa no because me na mani breso ti mi busa sa me peja ho ahoye kura wa ha fa ha bongumzo na yesi kwaso che ni yesi mi si kwaso na yesi a me ma na fa no fam so mi kwa kura bi wa ha na o se om se rade ma me wo ye nipa wo gina ho na me se aden wo se hwe nka wo so fa soro ha na wo si ho o fa satellite ni bia papa na dwen ye obetwitwa na msi nyame ayime ti mi free ho ko ye papa ni ma ye no okotete ha obeyense na ma si ho bio na msi is enough metne fi na ya to aso brofu duro na na mahwe de nyame be ye but still bibi duro no ye busa here and there ibenya moa no mitimi bo akora na ye betimi abo adodo na na nka me pese me bisa we but wa wo kasa ye mu no wo kan ye nti na me gina ho de bisa wo se eye ya fa che me bade wo se me bisa wo ka se bibisa ba aya ne ye blame emma no to be hwe na emma no out of 10 ba ko pe ene bedi ne yechi no oma accept yo mo ba no senia ositi pacho be ma na woni ne wo me bayi ana me nua ketwe no way no habachi oti aburiche na obetna hakakra na osanko okay into that time no oma that support na he was the one man amongst the 10 now supporting mo obo akakra mo ana obo akakra go me manfa ho ni ya me don bia be je blows nya na bam so fabra wo ye obo ameje okay well I know there support okay enti Beluchi say ye ba no se we nya sen ye hwe ono se woni ne picture ni before ye be ba project no kra de ne birthday sa project yi eni nkradodo a aha wow na Patrick apia hene okay oko 21 years 21 years enti apart from so otifi uchem ontimi nye hwe ontimi nye bibia wow una obe page say dey oti una wo so mo obi so mo obe page no adware no obanum nsu a ma kire no nti o signal o de be ma okay bia obanum nsu yes come into bia obi as come the Patrick no mama ni nsu no obedi so be no ejai okay o ho ana no ejai aha nti wo hu sa ni ma na
eno onim wo busa na de na ye obebo nani se opeso a na wasere wo busa na de na ompe a ompe obebo nani opeso a na wasere no ene ni friends ade kro no ope okay no ya man na se obeja ne nan obeja ne na ode nan bebo ho obe start 1 2 3 na ojan wo ho a na 10 one fi ne na ye kese a ode ne nan ne koran bebo ho sa nti se wo hwe no this okra no aboy we because da ho use diaper obo diaper ai obo diaper nti obo diaper till now you know obo diaper dia obe ye calm no akọ nti okowi a no signal say why especially na ju say okọ a obenya no anaju bo say no ye ne nsa ne say so be yi na che say so sorry na we enti sade we na one conscious effort so be share ne say su comedy wa you say o ye den na ultimate share ne sade o sha sentem okay akra bia anani pe bia o sha se de o de be hye no no ene ne ka ho ti wo sha se o share ne sane ma se we ye ono atimi nante kakra bia na no kakra dia omo handle enye din uko special so se bia nante o friend no brae enye din but the oda ho dear it takes grace it's we the oda ho ontimi nkasa apart from bia wa share so be no say no ontimi nye hwe ontimi but akra bia wotisa no my underestimate wo the brain is there okay bibia obeka de obeye bia onim nti oni TV onim we me ye omo hwe wo efie ti ohun mi bo se ni agino wo ne nan no kekem nti no de obeye bia no brain wo ho de wo train de mo ye ne fie kasa mo ka ne bibia onim ne enti pacho ne nsa no ontimi en stretch ne out crack ne me ho se ne nsa no wa mo ne nsa ne sei ontimi mbie ne nsa ne mo crack ade a eja eni se batan ube hu se ade wo ba ho ese na wonni control of wonni control of ni se ebia e wo se ye was special ni assistive enema eboa wo mo nan o mo nsa na wontimi nya bi fam fat hospitals here bi ho a obenya ebi so ho no ma wonya but yeah now I was looking for the perfect the quality ones nti so wonya ne sa na mejem ne nsa left no seizures na echi ne to aso kese sorry right no nti amana kwanti ha no vein na very short ne nine bibia was perfect until 8 years ago and I started say yes sir na yes sir no say edru bia ye demand no to fight the seizure no and no na ye no say nti wo ho but sena ne nine na echia ne nsa na echia very painful me hu da me kwabu anu mabo na no me nti echi ne hu say edru no nti madam for doctor be fair from US na make so akwa no say edru be na o de ma me kan was Jesus also the man 6 months no dia man bi they say one man for 4 years nyina no na send nsa ne nine nti to me kato edru we in fact eno na nyame adom Toya yenya even left you crisis say won say eko and they say whatever it takes me who say new a year ba e be boa wo mo so wo say me kra e de be hye no e nan ni sana enche me kwa kwato okay yo etiefo ni ahwefo say afei e na wo de ofidie ato Akoma 87.9 na wo hwe ye enso e wo Onia TV a ye ne ye maame Martha Opoku Agiman ye ne no e na edi enkomo Memenda etwemu na International Women's Day aya ye celebrate women achievers na ye maami so obo no homode pa ewo enkra omo cerebral palsy na onu ankasa awobi ne ba na one no eda so sese ya no oka senia ade no hyase ene bebia bedru na ono ne ba ne nya bi nti no watre na taban mu na ma time so omo so awobi no obo mu nyina ano sa komo no na yebo ni nyina ne say ye pese ye encourage bad time bia wa wo ba bi na fu se ba we di wa ba ye ade so ade ama no ye ma mi di na brabo tu ye gina ye fu ye beto ankomo bo no so na me nko DJ Ike ho na ye nko bo nkomo kakra ye ba ye beto ankomo no so ka che onua se on betie bi ene ye personality profile ye be wie no esua de efrim DJ Ike obapa ye nko e nko de ye nko
Yamia, okay, I say, I am sorry, so young point. Okay, but I mean, shut up, why offense so. Mama's Yamin Shano. On say, a Benny say no, Obi Benya one, penny for say, yare. And I'm a man come as me now, so yare. Yare so bow, drew baby and sembe bray. Na ye cheat for near theatre for no. Ye can pray, near can pimp was in the pain, say, na yanka sanche, make a crabby. Nadia making an answer, so better than my area born was a hospital party. And Cafa Papu D and Sana Yariano Edenamo Abba. Every number CB with TV so a mesha was a good morning herba mesha. If a good morning herba center for China Eba. Nadia TNA Yanka debut Nana Obapa Obiowa or say, me we are seen now, may Yarum poke, na me no me drum and one Tommy. Ya Yanki mu bie hu se nipa wo yare na wonu meduro na ho ntowa ya na nkommo na ewo nipadua ni mu no aye week na man bi se nkommo ewo nipadua mu ye week a wo ye hwan eduro no na bo ye den sai wonnom a enya ade a obenya resource papa bia nti nkofo bi o se manu meduro saa de nti ama wonu meduro saa ho ntowa ne se nkommo na ewo nipadua ni mu no eye 2 week nti se nkommo ne betumi agina ne nanso na egina brane na etumi nya ne ho yie na sa wonu meduro a wo etumi atowa age se wunya nkommo na aduane eye eduro edema no na eduro no eno ni good morning herbal mixture ene de TV no so no me pa cho wo pa wo de atwa mo follow Facebook ni mo screenshot wo de ko drugstore ho a fa kire nipa ne ko kire yade mu nkire no pa cho wunya ko kire wo yade mu pe o hawo bebre ne yesa akoso de amawo nti se de TV so ni twa se ubetumi so a screenshot wo phone so na fa ko kire sampa cho me pe eduro we bi etetitia obi o wa otado sori o complaini se menisu bremi enisu bre achi obia mami kese na kwa dakamunam sister da no eche wo mam enan so to was e mami yare bi ena ye ofe na wote ho pa cho enisu bre enye yare ya adopt ni pa cho eduro wo a ubetumi de kio no eye good morning herbal mixture wodi am no na no pa ewie enyimre na hwade se menisu bre ne ebe ye meden. Number 2 obi wo a odidi kama enso ne so tia na etie na se moja no are sister se ekoba ne sai na wanhwe ne yeyi a edu betu fom me pa cho se dia woni pedi wasore free wudu asu sister enye ebru betumi abo eye good morning herbal mixture ene de TV no so no. Number 3 obi wo a ode sori anopa bambi ase yabo no ankasa ninkase mu ina ya ne ya ne hone mu ina ya ne ya da no papa ba ko se ne chinkase no ode sori a ase sabi ya no nso hie ne yehwe egu no so etutu na nkase na ehyehye no nti de biara de no wo a eya na ohia nso nwunu se ede begu no so me pa cho empre odi ekope edura ya fani se good morning herbal mixture ne bi na no me pa se wutuminika na wokọ drugstore na se pharmacy herbal shop na eben wo no wokọ a wo se me pedro e de TV so bi yanhwa de bi o ha obi o ha ono ankasa no na ne yari ata complain eye koko mama se koko ta how pa ene onua TV o ma abo papa so mo de aba ha se koko how pa woni mo obi o se ne de na ye koko wo ye papa pani wo ye abofa etu eguo ni so koko nti ama wankasa wo koja na ya wuntumi en wasa wonde wo hu me pa cho onua TV for abo yes the nti omodin aba na make sa abo wo ne se koko eduo pa na de TV so na wo hwa no pa cho kopa bi sesi ana no na embo man bi obi ota complain say me na yem titiriti me say yem titiriti sister sa wo nan na won saka bom ta yem titiriti a wan hwa stroke na ebuboba no enne me bo kokko na mama wo de nam yoni akokuduro akopa edura e fa ne say good morning herbal mixture ni bi na wanonom pa cho nom na no pa na num na ewia na num na nimre eye simple eno ano no sister obebebe dia dance na obehu say yes sa na odua TV mo kam ho a na mo kam ho dwe nipa ho ampa enne ya make say kope good morning herbal mixture bi na no sister nya afa ni ebe fa say bra hospital anasa bra herbal shop anasa bra ya clinic na ya nhwa debi ya say drugstore na ben wo no drugstore na wo mfiche wo no herbal shop na woni ne bo hye wo fie wo no wo de ekoho okọ a wo say mama me pe good morning herbal mixture na manonom sister hwe say wo kunu ta complaini say ne be memu odwunso a wote say hyehye no
the be me wo ye ne yebra wo dwon so me pa cho mani edura efe ne good morning heba me chere my be me no e bia no no hia wo mpa so afese na nka agudie ni kwa kama ene esote ye ne kwa na etesen ne tie na ate ni nyane sese ne hu sane na ota tiem se ne bebe mo hyehye no sister na me se de me se yem pe edura efe ne se good morning heba me chere bi manono onopa onum bi awia onum bi enyimre eno ano no na edura no wo de mane fa ye no nsuo sister obi o wa man bi edura na jua enipa nyina da no ono na asem okay na anse ontumi nda me pa che se edura yimre na se wontumi nda me pa che we edura good morning heba me che na de tv no so no mama me se de me se yem pe edura ni bi se sia na nom ne se sia mama se wontumi nko se sia so asoma obi na onkoto bi mbro me pa che wontini mo esisi entine no emu esisi enti wonseme ewa na asa da ho wonan na asa wo twina ase kakra wontini na emu esisi nti amani pedua na akasa enne ne ho mepacho eduro we yakoye mojeduro bi ana ekoye ne ho eduro se wonoma ewuwu mojeni mu na epompia de mani pedua no na eboa wo mentini ni motenetene kama esane sane enti se dia ade bi esese ewumu ma ne ho to ne bia no ewure mu ana ne ho ato no mepacho kope eduro ni bi na to good morning heba mesha eduro me kana se man bi ne bo ne pe ene ne numi na eye baako ne bo enye din ne nom so enye din ena ne pe se wo pe bi aton so eno so enye din me pa cho bebi a wutie mi bia no wo ye oba da no na wukunu e ka se mi kiro se akosua se mi sisi no me ko adwuma ba titi driver for no o se metina sie anima na me sori a na me sisi eye me ya eni nti oba ne ka se me ni hia pe na me ye mu ahye me sister se wo fie na wo hwe tv na wutie adwuma di e koso kama kama wo fie na wukunu ni fie me pa cho ye na adoye to good morning heba me chen bi fesi ho obefia fama se miwura se dia nanse wo complain usisi no ba che eduro we me koto ne bo nya de me nso so me firi makoma mu atode a che miwura no ne wanka se hwese bosome ba ko ba no mu ndo ne bewie no hwensam bi ne adanse a ode ba ma wo sounds na be ma won so wo hwa me ana wo tie mi wo yere ta complain bra na ya ne menses e baba no na ya se ba we ne saa me pa cho ne bai ye kan say ma ya de e ba eni dane me pa cho se wonye eduro bi ama no na ne ho anto na enka say good morning pa cho kope good morning ne bi bra no me de ka se ni na be we ya ne me wie na ma chiro be bi a wo benye bi ato na onso akope bi dodo na akope bi etu na aboa ma bi bre we ye nche anani program we ya mba so emmeche wo so nti me ya na makọ anoma mi nche dua so na abamobo tie no anse kope eduro ni bi na to na emboa enti wonso a wo ho a wo se wonni atenka me pacho atenkenti na be ma ni yeja wo no kope eduro ya fa ni se good morning heba me cheni bi na to eye tie me pacho wonso a infections nti o buy your akofo infections nti tie be ma ni so mu a na me mpesa nya wow infections the amana nsen sabi o ho na nsuo bi fi wase ba wo mpe ni nyina ne se infections and infections no make obi ni kunu kokko se ende be ma wo kote ne wo he na wo de abasan ba cho enya be ma na akote na wo de abasan wo e bia na efie na amowo no ejanan bia na ewo ho no me ba cho nimpa dom ene ekoso nti wosu koso bi no ene yare a wakwa akofo de aba no mewie na me de number na ma obetumi afa 0553 21 35 87 0553 21 35 87 anade aka hono so betumi afre na odi aka na emom no wopa dodo etu a wokọ nkran ya okenshi drug lane me pa cho ma me nchiro bebi obenya bi ata number na kura bi obefre na edum but me chiro bebi obenya bi ata wonante kọ ho a obetumi akọ na wakoto bi eye tinatet ewo Accra okenshi drug lane wokọ ha tinatet ubenye biato sanso na repash heba ubenye biato afi hello heba nso ubenye biato ewo ho dudu na water kradi mensa on shop ono ko ubenye biato afi nimdi heba santifo kese nimdi heba nso ubenye biato kumase fo beko Fred Mens uko Fred Mens ubenye biato Misty heba ewo mbrum ubenye biato sanso na Colinat ewo Ashtown ubenye biato mika se Promise heba ewo kumase oye pafabro sen muko ubenye biato sanso na PFA pharmacy ewo kumase tafo kwantempon dudu new road asi ufiri tafo na kwa wonse benku ufiri kejete na kwa wonse nifa ubenye biato koforo biafo be kwa Gapson pharmacy sanso na Beno pharmacy ubenye biato afa sunyane
mobeko Mose Pharmacy okohwa ubenye biato nende numbers na edidi djuma no ene gu TV no so no utie radio dia eye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 set me you be adwa na me the way e kana ho 0246 76 024676 2869 0246 76 2869 obapa ya na ya sheda bebo eduro no mu dewuro na ya sori akona wo afrenyen aka wo yare e de akyerenyen na ya hwese eduro no bebo wa na wanom embo wa na wejai nti e de kesa ne besi wo frenyen a wo se me yare na mi se eduro no ye den kesa ya pacho nti wo fra wo se mo eduro no me yare ne ebebo me na ya hwese ebebo wa nti me dubesi ha good morning herbal mixture frenyen sesia na ye ni nkomo bia eboro me nkomo iso freno na one no embo enkomo na ansa na no apomuden de eye papa enti ye churchill apomuden ho enkomo a na abo ho ban eno nti na Akoma FM ye de apomuden mre ebrem kwade nwumre bia no so kopim no nkono ewo 87.9 nyame ya aduma kwade isohia oduefo abna de pay na ye fa apomuden mre emfa embremo Grow Fine Herbal Tonic enso eye mojadro shronko a empanyifo aya ede abedwama so koko ene ede aye Grow Fine se wonum ato onsaye tititi onaye tititi woda wontimi na obeda sorry no na honama ye omemremre a yarewa ena ebo kokko no oba nso omenses no emba yie kra enti ato edro ni din anase doctor ni din Dr. Menses ne dro no boa esiesie o menstrual cycle no ema oho eto obenya bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina koko ena empanyifo de Grow Fine pebito na onso oho ento o pedodo etu a no wa 0244 596532 0244 596532 my ento ye nkomo no so na ene ye ne ye maame Madam Martha Opoku Ajiman or ye CEO Apia Hene CP Respite at Home, right? Ena osan eye member na se founder eye Kids and Single Parents Care Foundation. Nene ye nkomo ni nyina ye International Women's Day ye di Women Day na ye pese ye encourage ye nuanom ma omu etie ye na mo hwe ye da bi ada woni bema wo na se bema na hwe wa nche se no ano no okọ wo ba bi na se bi uba no fu se or ye disabled in any way a eno nche se abrabo aba ewieye e kwan ono etimi asode die mu na mpo wanye ono nko ane de waje afoforo na oma sa enkwari nyina hope eno nti enende ye ne eba na ya celebrate no na ode na brabo aye enhwesode ede ama afoforo nti yenso aye nkomo no nti at what time ena pachoso ba ne friend say Patrick at what point na o so okay the Patrick aye enne awofo bi ba tan bi so wo ba bi e wo hɔ a ote sei na o level of education and knowledge a wo no omuni bi nti wo ba bie o tentacles na watwe saa abatan na ben ho time ben me wo no omo ye findings omo ka chem say bibi de cerebral palsy na me nti bi da cerebral palsy de ye de Intina, I was holding on to that. Said Dina the head. So yarpa. And see, yes, cerebral palsy. China who say, bear 4, 5, 6 months. Simina metis. So I've been here, Castle. And so, but I'm saying, I don't know from man. It's I science says, Ben, I almost done a day. Until be tea, be none a banner will be. I know, say, eh, me banner yarina. Ye can't want to me. Be a crown a binum or benanti. So, Sadia. What's an economy is so? A condemn in church and a country who didn't try and it corner in Yinaso, not Nimunuso. I am right. Aha. A walk crying a didier a yetting. Okay. We saw how be so one and so a beer 1 year or so, sir. A high bubu and no, a bensu. Among autism, no difference. A woman money a day, meaning if difference, okay, because autism, no. Obenya regular growth. Okay. Obetimi but said normal but ne ye no never me be ni so che obi kra oni ni tifia na dey na akoye ne ma se bodani. Okay. Okay. Nti ono onante otekasa otibibia ba ye de no otekasa no bontimi nkasa ebi wo ho a na aso ne jo no
nti wontimi nkasa depending on baby a damage no ye wo brain nim okay eti se onu obi ho kasa na no pa mami ye hu no papa ye hu ne ye beko ne de oda ho wontimi kra nkeka no ho ye de no beko yeso nya stroke nti obeda ho ni ade nti wo hwe ene ne symptoms na to me stroke stroke ba oya akra no se na obeka no o ma wi ase de wo hu da panyin ye stroke na akra de ye die ene cerebral palsy okay. To me because panyin mu no kra obi nya stroke we kase wanya cerebral stroke nti obeka baby efiri a ede bai almost symptoms no na ene cerebral palsy no difference ni stroke obo ha na no enso obi ho esroche no papa mpanyifo obi ho esroche ne pa obi ho onkasa biem no sorry obi ho ne half ebe paralyzed obi ho ne top obi ho ne half enso be nti no etise ankora ne die ne pepe nti CP4 ni de omuntimi nante kra forever ebi nante okay ebi na etise stroke patient na wanya na ya treat na eko but obehu science na kakra ewo ebi wo so obehu science na pa ba no anante ba bi so ho no ma onante kra all right nti a time ben na fe we say ne bibisa wo ho dia wo be spread o tentacles na wa frefre abatan yo motesa nukura ni mi hu ye some months later say cerebral palsy no na meti ase say no omo friend is no na we say mi nyinto nti setisa say na bibi so wo ho a bibia e wo negative side e wo positive side na de wo part-time no be ye wadwene no eno na wunya isa na wi asete de wo be ye wadwene no obi say Bible kan o si de mi sure na aba me so anti de wo wadwene be ye no eni na wunya nti that was the time I'm sorry nti me kai say me ko duakwa ekoye research duakwa na ye hin ewo winiba no afa swedro kwan ne so no Salvation Army for no omo hospital wa for children with special needs okay nti me de ne ko ho nti me kwa me hu kran bebre na me doctors ne kasai achi me sign koye research ne ade ekwa fa so ebebo nti omo cheche assistive devices wo ha eboa omo at the early stage nma ebinum omo betimi anante no omo timi nante nti me start ya che to me ye wenum nyina na me call demodev eno wo abri top no me call see research wo ho na me say ene ye betimi aba out o na ya ye so I started doing research ena me ne oti your friend say Reverend Gabriel Ansa sha say wo atom nti that was the time I mean TB da so obi krampo kasafa honta ana ti papa no na se bra memfa onko so na sha se boss ade so was akokodo na so ye ba outer ye awareness creation on children with cerebral palsy now from time to time GBC so invite here that time na man bi wo Mr. Mike Monkwafo so team e se bra fa eni bra won so omo host here couple of times ti the shasi it's not that time you okay then I just na o base wa Accra that time na Accra na it's then e twen ba kuma se na abema foundation ni ti abegina he nti ye wa Accra ne ya na ye be program bi wa ha radio station Fox FM ne hosting we got over 1,011 children 1,011 wo ho ti omo register ye no omo wo CP ni bi eji omo so se brade ehu bi da nti de yes ye be no kra ntimi anye na me dwe ho say I'll be back here ahana me free nti ebinum so wa kra omo kuta bi e kai man bi ti me kire no onye lady bi so frame me ohu mi TV so frame me ono so bisa ye no so me kire nti they also started in Accra na me ba Kumasi be share nti wo share da ben na sese enkra ne sen na aya na mama ya hwe enkra no omo ye sen na sese me share o Kumasi ne die awareness creation na me ye pa okay nti we are co churches there are now stations be invited ne akokasa me aso me to be programs me ho no ma with what I was going through ni nyina me organize me ho hardly so benya funding for such projects hardly nti patcho before I be koso we ye bell patcho yanko we ni so nkra ne so we ye nkra omo wo bi na nkra no we image we mu ye hwan obetimi a share kakra we no ye me mani bia respite ho no ba bia ye wo no okay nkra ne bia okay nti ho no mo ye sen
you register 32 omo da ho ankasa na ye 18 and omo fifie ba ne so around no be na obi kodwom obi ko eyi outimi de ne ba ene eba ebija ti so ba okay pacho to asoma enti ye program ni wie na ye say ye be ye support group enti inclusion Ghana ye no mo kasai enti inclusion Ghana ye represent omo Ashanti region enti within the 43 districts no there was support groups so they want to en kano was so called district assembly ho no say obenya ye wo ho but ye was support groups so we are more than 2,000 in the support group under inclusion Ghana okay enti ade a CP no yare e wo Ghana ha say pa eni nko ho anase momo kasafa ho na aise obi eyi ne ba pie yare a eni nko ho kire se obi biara okuta sa akwara ne bi no perception e da ho from researcher my research from Accra, Cape Coast, other places and everywhere Koforidia abesene twemo ha I got to Tinga. That was my last place I me do here perception na e wo ho no mentimi nka area but area bi wo ho a wonya kwa no ba kokra because wo bi pe ye beku pacho say area bi wo ho no ma mentimi nka mentimi body yes I understand sa ho no nyina no nkronkra hyehyem nyina no wo sa akra ne bia yeku Ghana heye me na me ka che yeku wo de maame ni nyina akra ne maame akra no so akwa wo bibia ba fie so wo bibia ba fie se sa akra no wo fie a de toso no woni be ma na ware ebese de dikan de toso efie na wowom na nuanom ni nyina no o ma ye tagged with akra no ayi se oyensuo ba ye honhom bi boni bi na ba na be ma na aye nti na ma wo sa akra no nti no e tagge mo wo wi a enye no nko ye de kọ abusua ni nyina mu efie we akọ ware a wo efie ye se agya ma me nua ba ne wo fa ase keto na akiri ba nso wo bi na nti fie ho de na nti no wo yes ana ye ku akora no efie ho. Number 2 asakora we kutawa it is the grace of God say wuntimi nye bibia biem in your life even wanante kra na wo problem because wuni ho a obeba kra no ne yembro no yempra no ye ha no ye discipline yempamo no agi se wo kwa utunu mo dem utunu mo dem so a wo se na adwene so ye o de wanante a utunu mo a wo se na adwene na de onante ye so oda ho no imagine say bi obekwa aba no akọ private about 3 4 5 hours a odem wajusa odem bi kra de obema akora ni nsuo kra mpa no obi eni ho maame ni so ankwa obi eni utira nye yi kra so na nkora bi so kra ni nua mpanyimfo bi so ka ho asamato be ma no ko nti sa akora no so okutawa ese ya brabo nti perception and mpanyimfo bi tete won no omunya me research na eche se oni osua o meye yi bi nti oni ho no ma be ma wo ni mpanyimfo aka no osomatimi abomo bra akwan ba me kachiro eye no me kese ma attest to sawe obi kumbi papa no ne maame ni nyina omu wu anye fe uni mo bi okun ni de sa yes yes omu wu anye fe kwakwa ni mo bi o maye maame ni se rade fambo ne cheme rade fambo ne cheme grandmother no mpo because the omu fam ofie ho no enye papa nti me de men yenwie ba de me kan se ukuta bia na bi bafia try so ubeye ni ye with my research mpacho me kan we atwa we ni to eye den na sade we wiase afa na nyina hu ye emma mpo ye 2D special needs child yes civilization started from Egypt nti me read the article be also Egyptians those days even your friend is saying British the other Ireland any adino they copied from them because that time any room near adinya no mukum sa ankwara no omo hompo no mukum sa ankwara no the omo ba Egypt be hu say enkwara no among the nation no they eat the best, they dress the best, they sleep at a very high good place obia nim say me kra me me kra me na mo kra me nya ba bi say na hwe nkore
so they copied from them. Okay. Adenti na mo ye omo sa. Omo say ye no omo nyina won sa. Ye no omo nyina wa ani. Ye no omo nyina won nan. Na ye den no omo ye sa. Na chese nyame wo bibibia e wo sa ankora mu. Enti ne bibi pa wo mu omo nim bone. Ti adenti ne enso wo mu na obo ade mfa nhira nye den emaye. Enti ne ema omo hie omo ye na ma ande wo ye say fa do kwa wo bi wa briche sika wo benya eni sa ne ema no eno no. Okay. Na ya haso ye den. Ye haso ye den ye ba bebisa. Enti home dey buy ni how many years ni na me back to some question na dia ma say after all these years a house ye den. How many years? Almost 4 years. Almost 4 years. Almost 4 years. Okay. Ye betwa ye nkomo no so ene a special International Women's Edition of Akoma Munsem. Ena ye de ebro no ye se ene de ye mbe bibia ye maame ba ko a owo ba cerebral palsy ba ena o se de bi mentu me ba no entwene minku no doctor se enye yie me de meje me ba ena oje ni de ko fie ne Patrick enya 21 years through that no ena we bie na taban mu maame no papa no mo so awo ba ni bi o maye home media man kra na ye tete wo mu kakra nti eno ho nkomo ena ye bona ye beto ayen nkomo no te manage na ho me kakra bi na me de makọ God's Way Funeral Home na wotwe wie eye beba so unya nto fundaka eye no ho hihye ye bia unya nya wie ye de a ko God's Way Funeral Home busumi edi ye ni mi eye bi da wani ma enko ba bia ko God's Way Funeral Home fundaka wo pe bia obenya bia to wo ho eye na se decoration emu no decoration hearse anase ambulance edini free mortuary edini bebe fie de edini bekwesi ye Paul Bearers oma ye kosie na ombedi omesi oma beti omombesa wo ho omombe ma chinkinkiti so e wo ho ni nyina bi okọ God's Way Funeral Home a obenye bi e wo ho catering services eduane bi a opesa omo ye ma e de serve wo we na se no ebi wo ho owosofo obeye burial service e de ama sanso e na wo ushers ni nyina bi e God's Way Funeral Home o kumase asafu labor oben kokobodan dadra no udru ho no ma wo se ope uncle ato omo numbers e 0243737457 0243747457 and 0266194678 3P garlic mixture and say yema garlic nenum we e garlic a ye dia ye dro enti ye nom ye nwe o say o wi a eche ni ye onyan eche no pampan na no wadin enti na wuntimi enwe ne so garlic e boa ye ni pedue papa enu nti e na piwak natural e de 3P garlic mixture e de aba ebusi immune system no oppression no washra esiesie no e wo form so a epagya no mu pepepe ema enu ni pedua no e ye pe se ne wo se ye regulate no oba ubu nsa na wote yaw bebra pe 3P garlic mixture ojo nso na wote yaw anase jonso no e makra ko pe 3P garlic mixture e boa ni pedua no wa akoni asa bebre so ubenya bi wo pharmacy chemical and a herbal shops nyina ubenya bi e wo ho piwak natural number e 0248928824 0248928824 ko ne kope bi na ebeboa agbozo herbal clinic enso say odi infidie papa ebe hwehwe oni padua mu na ohu de etete wa odi ahama ama eduro anom ama wo ho ato typhoid fever junsom yarewa wakora enemu na so wakoti enemu yarewa nso a ko agbozo herbal clinic usisi ya oya o sperms no entimi hyenyi nsen a ko agbozo herbal clinic ko se be ma tiase a ne be ma ewu kumase di chem sume 5 old insurance junction e na obehu omo 0553417752 en cry kwashiman oben huni na himfie ho 0241750282 home street cereal legume mix Tom Brown and also ye the more wheat and soya beans and empenyfo di ayesa eduane wanwasoe enkradi empenyfo di bad time o ma obanofo obetimi edibi sanso e na wonyima obetimi edibi akokra poso abrewa poso dukitantuma okita puma kra ebetimi edibi udi si just 30 minutes pepe na aben obenye bi wo poku trading kedetia Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa ofenso tanoso e na atonsu fre omo e wo 0246697358 and 0546921728 Charistic Ventures FCC or the Zahara Nupano Abba into Koneko Pebi ukodwa manso a wo se open Zahara enupa ni bi say ye namu yare ubenya Zahara nroni bi bema untimi mbo adwuma ye oba watenka atekwa a wo se open Zahara enupa ni bi honam nyina ya oya ubenya Zahara enupa ni bi ato
opedodo etu a na wa frɛ 0246 348334 and 0248 569335 ene yeni ye mame Martha Opoku Ajiman ena ebo enkomo yedi International Women's Day yes celebrate women achievers na ono nso ne field no abon homodin wo papa ye pese ode na brabo eye nkranhye ede ma wo batan a utie ye na wawo na oba no ewo some form of disability na eye o say abrabo ewie ama okra okay into se Ghana ha ye den eden na ntina ye de ntimi nkoso te se de ebi mu de koso woman say ye body rule no but enye enough ye ba ye TV program ba ko pe no ano no out of sight out of mind ade a ya nto so anye no na efra adwene mo te me gidi se de di kan no yenya yemu abusuamu ensori mu enamfo mu mosque ba bibia ye hu ye ho no se ye te saade na se ne yi stigma na firi ho se baten ukrabi ana akrabi ti say ehu nimu a ebema ne ye be hihye e wa aban mu so ebegina ye hihye wa aban mu a se benya ono me na tifie paper no de wa tworo bra fie ho paper no de wa tworo bra school o me ti say inclusion ye yes ye keka ho asema abobo ho de wa kra bebre ye hu meetings nyina but for Patrick ko school say wo de na ko regular school omontimi nko school why na behwe no wako private why na be yi ama na one nkra no so difference wom why na be wo aboa say be a teacher ni we na wo ho enti me so special instructor na say educator me so me so akra we mu na aboa ma de wo che regular children de so anya na home atimi aye bi ne ho enti ye ma 32 and 34 no mo home ho no omo ni any form of education bia Debbie, ye honey dear, no more so more special your friend say speech therapist. Okay. Or physio no of free KNUST. Ye no more a year or my unipa or ye dream corano. There were other people are no more or be massage and now for their speech dear, ye was speech therapist or ba ebe training or said ye kasa said obey actions who pe bibini adia in fact ama enkrano ye hotna na edekeke efesoso. All right, mama found call video ya ye hwese say ye hu say we ye Kumasi Central Mosque e education na oni ye nuanu muslimi fo no kwa because ye bia we hu aha e education e course wo ho ba ku wo ma ye friend Ali. Okay. On chief imam omoya sorry no. Okay. Dano na ye World Cerebral Palsy Day na because of the awareness creation am yenti no occasion bia me use this occasion no e de ye bibi. Okay. Enti ye fa home hofo no nkora no nyina agu kam ene ye nyina ye call mosque ho se na de ya dane ayifo enti ya ba ti ye ne omo ekokosom ye. Enti ye we in fact chief imam that time. But that time no ye ne ho dream me so ogina ho hwe nkwafe hu de onye o tena ase na o ma futuo se de obi okuta akora ne bibia no enye muslim ifo nko obi biara e wo Ghana ha no ye nso nkora ne mu yie na wo so ne mu yie a ade pa be firi mu aba nhia be firi mu aba nti de ekoye no de omokoye e wo ho eno no all right obi be bisa say is it so challenging because just me akasa me dwen ho a me hu e part to the point that a drew point to be you nearly gave up say you are there feed man pray giving up on Patrick dear is a no okay because he shas you know he's more than a friend he's more than a son he's more than a husband just say me who said the missing cano they communicate very well me married not even say midnight sebi or private now then in Sabo no so back or private me ya me ni ti say na ma hwe uwia Patrick me ma onsuo obenoma obeye sign on no ma no agyan o ma ni nsuo wa sign ahwe se wa sign ada ansa na so do ti beto ada da bi okra na adwo no na we to 21 years so it means that he's never been out of your sight no unless say bia meko baby said the newa ba he na bia metu kwan bia meko akra meko baby dia eni bia me jano for 3 4 5 days enti eno no hwan na wo ho a otimi hwe ne ma wa onim say we jana the care you need for him any nkra no mo home ho no they are getting it as wo ho
Oh, with the home hodie, you workers so honoma, they are equally good. Okay. Workers in quite times, yeah, hon yede. Did me will be Oma Mukuta and Korani be, Oma sacrifice on life from the Ama and Koran. Obia even necessary ban is sebi, or you private in ne. I did your backers and a buyer and I be BS no fan a bag of cotton. You cranny easy. And cranny easy. It's mammy for na no more be no more sacrifice no more. Almost so kind of Wow. Yo, Yabako Power Specialist Herbal Hospital. Yeni ye mame ohine akosi dua ya ebedi Akoma International Women's Day no so gina konwa yamano congratulations na ansa na ono ebaba beji akonwa amayabo Akoma no bisa ye se na Aunty Bea akoma mu nsem ndeden na mo ye me say meme nda etwam no na ye International Women's Day inti ye celebrate women achievers ye mame Martha Opoku Ajeman okowo ba ne ba ne ewo cerebral palsy 21 years and wa hwa akra na no se da bi ade ne wo ho na nam stigma yetnet nsa ensuo ba bosomba owo ba bibia ba ne bi no nti ono so ba bie na taban mu na ba tan a wa wo bisa no fa ne bra ne nyina ye tete ye ba no ye pese ehye wo kran na won so wo hu se de o tibia no eni da so no ne ba no 21 years on pa ba 21 years o ti wheelchair mo jane na ye onu asan yi na de on paba we are celebrating her ohinere asem na Jones mu ya semo e ma nyame nshira mampa say Pentecost of when they comes here my sumo esuma me ready adwuma bi say we ya enye se watu egu sebi waya manyame if we say obi wakoto na twene na se wo na se wo wanya kokoduro na wagina wo yanimu a ye nsohwe anyame de ma wo na wonyame se wutimi hwe na wo hwe ne nyame na makwangodo bebre so ebehira nti maami de ne ameka kire na se nyankopon o nhira no 21 years enye easy o nanti da tim beden no da na fa kwa adwuma ti nyame nhira no yo Yako Power Specialist Herbal Hospital yo medase sebi wa wani twa se power de odi yenia na wodi ayarehwe asekire ne se ye ba biribia ye be kan yade asem ye be kan pomdina asem na kwasem ne se Aunty Bea wo mu aya wo mu tie na wo mu tua na ma no Nyankopon o nhira wo mu na anokwasem nie yade manipa ni nkan yade manipa ni nkan wo hwe de maami wo fam ya yade manipa ni kan se nipa bebre nya stroke anka sada ho yendimi nkan ye ho chese ne sei peche ontumi mmono ho so ontumi nya obi wo so kwa na nitiri nya wanhia obi a obedom no na wabeso no mu azekire ne se pressure kakraka bia onyaye a wo kon diabetes kakraka bia onyaye woni misese feles so timi di stroke baba eni nti me kamfo mo bibia sasamre woni pakwa ya stroke akiwo na obo ho so emmo na woda dem na ni da so nyina sane se twa na mo na fo ani kire mo Power Specialist Herbal Hospital isanse pressure no ai ko fa stroke no bae no esikire yade kakraka bi na ko fa stroke no bae no ai impossible kakraka bi na ko fa stroke bae no onyame di ho adoma nkasa adome ye eni nti wo bae be hwew amentini ni mu ada ho no mama stroke no wonsa na wona na timi aye adwuma empo papa bi a obae nke yu otumi kura nkasa ise radio adom wakasa fine nensa nyina aye adwuma otumi nante fine eni nti me kamfo ma obi bia se esikire yade ye yar boni ase de esia edi penya no tuana mo na fu ani kire mu Power Specialist Herbal Hospital nyame nam yeso be ma wasikire yade aduro papa na wakonno ma esikire na tia kodama ho adwo edi enti na nipa wonam ho no esikire adokoro esikire atiri woni padua esikire atiri wagya na esikire atiri wodwunsom yar boni be na sabi etisa pressure no amenipa be brain timi ohumi a ensiso pressure yade yar boni o hwe obi akometumi bodo pam dwa na dwa wontumi kure na titiri wakoda wonse bonkum no so na twu se wim enye bete kura enye bete enti misro bibiara wotie me se ontie ni ye se pressure pa na etiti wo
sikire yade na hawo wakoma no na eto pampan ya ukode mu wontumi na fianamo ne bra na wonim se ye de tembia ye ka power specialist ba hospital na ye ka yade kodi ewo hepatitis B A C D wan say yade hepatitis no isan se eni eduro wo wiase na nyina mu ntino bra adom no ba ese yede onyamedi hu atum ankasa onyamedi hu tumi ankasa ehye yensa no na ese ye bohu dawuro mo bibiara te ene wo na mekra me na mankola hu mi kra ese hepatitis B doctor ne na ekro no eno kire se ya bohu dawuro yi no kwase mi ne enu die se mi hu so obi efu ahono nyede ne bepia hwe wo no ma na obi ne nwum se minhio se minsiro na mani abre papa izanse ye bode wura no pa awia enwumre se twia na mo pa ne brantem izanse ade na ye kan wasem na ye brebuo mu yare na won se ya brebuo nso no ono na wudidio wo bibie be wura mu no ono na ekoso so ansa na dipadua ne mu akwa no obia so nsa kana kefa na se wanye se brebuo ni ni ahode na eje se wuti asewu brebuo no se srade ginemu a na kire se wuti asewu brebuo no se bieburu ensuo ginemu a wuti asewu wonni asomdwe na ukodemu a watimi ada bibi ne nam woyem na bibi ne ndam osisi mu dokoro kese niema nyina ebufa oso amesero samri watemenka tuanamo na fo na chire mu power specialist ba hospital onyame nam yenso besa oyare yahye wo komase yase adua ya junction ana yahye ba konso wo enkre pompuni mantem eno so power bus stop ewo kwabenya ana yahye ba konso so wo takradi anaji estate macho fa number no tuga mame na obi bia ntwia na mo no nyi number no na omtwia na mo no mra sansa wotetete ho a wanhwe ya na akoje wonsem Order for money was some here, the fire no best no, a 02 0244 54 44 22 0244 54 22 yeah, 0200 38 31 0200 38 31 so information be an allow report to be an info component show minimum Mr. Twa never send the WhatsApp 0555 79 78 78 0555 79 78 78 na yanka we say anwum hoyi eda eseni wura no etiyare no odi achinchina koduru bia no ene specialist no ewa ha say ono so be kire titu anamon na fo ni kire mu ofeyi ase Judgment Police Station hwe animu ye frɛ ho adua ya junction wonam Lake Road na no da ka kire meeting no driver ni bia say ubesi ewa adua ya junction obia enim ho me pa cho eyen kran so a kwabenya ACP Road power bus stop ho a onsa ebe kan yen takwade fo nyina do mani kirem ewo Anaji Estate ahantama Gura Bank ni chen ho pe odofo oba onsa be kan na pomdi mu chefa ani sempa ye kan so abenya odie doc yo say yade a esa di ni panya wasasi so ene fibroid bi se me de fibroid ya na me frɛ no adwembone izan se oba bia di titru ye Africa memu hadie esese wotumi nyaba izan se wanhwe ye beto da no na aka nko awodem enti se wokwa aware na wanya badia na ni bere sempa na wo nyina na die na ye hunu fibroid akese di de nipa ye mama sese awo boye te se de dwonso abo akoko onipa wonam we moge tunu kram we ubeda na wanya mama na yi fibroid die no kwasemi ni baby akoduru biara ai ama sese wona ma no woni subiribiri ya na wo twhwi moga ni nyina tuwa ma wo moga asa afeso ye funi mo yese kuntan wa wodo nsam miyampo no say yes eniyema bi nko ye den enum ti na sese wutua na montempa na do woni kiremu wo power specialist ba hospital
me na na akosua de kan wo se ye nsoma bra o adu ye nsoma bra eni nti no bra akwala no boso me so ya wa besene boso me so ya wa besene wo gidi sese wo akwala ya ana nka de bia wo ye bramfie mienu akwala wo no soma na obeko papa enen kola na o maba no kora afi kora soma na obeko because o mani ati eni ti mesre o samre baby biara wo ti a wo hwe me tuanamo awo de ehu nya papa eno so pa ho fibroid no beti medi unya se ye kan moge tu bebire emfaso mo bi emre wo kompone show minim se wo ho meti woni nyina na ha no na me kura me ntimi hu kompono waso muda edi o etese buo ena hihye nipa minim nipa ya ba wiase eni ka asomdwe ni ho ni nyina gina yenuane ya yedi ade bia make operation didi yi asemi yenuane na yedi ne emwaye tarot gans na ho de ne mapa ese onya na ode ye adwuma no oni bi na wa be hye minim na ho papa na minim waye sekunta emsem ha baby ba ko pe na obetua na mo no ane power nyame nam yeso so betuchuka ana se bio woni tua se de medi kaka ene mema bebre hye katita mema bebre hye katita akese dwunso no ma na otuni na pim na yase ayire nipa ye mobo asemini tua na mo ne fo ne kire mo power nyame nam yenso se ye infection de prostate ne bae se kwa bia prostate ne fa so e bae no eze wo na wo ya ifuri do wuso wanya prostate be de na wanya ba enum ne ma be kese low sperm count mami low sperm count no kura dia asembe ni be me wawar oso yo ba wo ko ware wunum so be nya ba be me su sperm si enye adwuma ahodini nim omo nyina tresisi ase be de na wanya ba to yem twa na mo na mfa mani nchire mu wo power wo ba e de wo be fa mfidie ma awarefo no titiro awalefo na nsa na mo be ware mpo mtwa na mo na mumra ye mfa mfidie ni hwe mo na se mpo fibroid ketwa bi te baabi a ye ni hu dwuma ntem infection kakraka bi na wo ho chlamydia syphilis gonorrhea ye ni hu dwuma ntem na awo no ntimi mra be ma na so wo prostate wo prostate eni obedama in fact baba bribo nyi sen na ma cause prostate ni wo hono mo a dwonso kora na urethra yi what they say blood prostate akana mianwensen dwonso mpoma was sperms ade ba ko pene bebo no an se obedwu ho obegya chinyegie no na ade wani akire mu wo power specialist heba hospital mesra wo se die adua ya liver care no amanfo ati no wo magye atom na ye adwuma mesra mu adamu ntwia na mo ntentempa na mo mfa mo ani ko ba bia etu na duro bia na mo nkoto bi esanse nipa ye nam wiase ye brebo no eno ne dia ko ne dia ko te woni padua ye mu na adua ya liver care ne be boost wankasa immune system ne ene na moyem kukurukuru srade age aboso ye funu no nyina ye yiri pinti wo mfi nyina adwoso edua na adwa wuntumi na bibi kese ahoto ebi ni fie afi na ukuta afi wuji ho na anwi ho sei ebrebo na fi aye ma ball aye mumma ahodini bienim eno nti ya twe ye boase na ya dwene mo ho ya hihye adua ya liver care na wo benom na boost wankasa immune system immune system gina na so a bibia be kosoro be ye brebo no kama ama onso wade ho na watimi asipi na wasita adua ya cough care ni de no kwasemini akoma ebo periperi an se se obo wa bebira wakoma nya adwuma yie o akoma na ebo periperi chese wo hu meti wo hu minimu nyina aye yire ayi flames me chese eniema wo minimu ma wankasa wo hu nyina yira eno na edura na dwua se be ya obeda de eno de ya asemo ebi se wo se yenya toto mpoma ni mu a emfana mamfamo no ne aka ye wa no nko a na wani guso saa na ade achi wo so kura wo so de boafo ni baby ade achi wa ne wa edu anadwo wana se anadwo wona ewia wona na wo ye robot mpacho hia na mo na hwehwe cough care na ede yie ehwam wonu se
pe eno ye frɛ na dwobre ye nra de abadwa so wo hia tobi nenom ye frɛ na dwobre e wone beggai na sɛ wo ye brebre na wo ngadua ya livoke na wo de cough ke kan wo ye frɛ mo ketekes ne ya ase ye biara omo besiesia mo adom na hebatin die no kwase mi die eye droma pan ho de no bom mami wo nsa kwa bede ba ye ne yesi ye penura e beti me boost your system ye di akwapem mampofo de ba hebatin ne di kan you be boost your system e be pega wagina ho se pintin e be boa ama wankasa wadu ho na ho kire firi ho e boost your system ma bre wa kora wo bi na we umpe wo pedie me sro ko ba bia ye to na duro biara ko ba bia ye to na duro biara ewiasa ye womu sebi mpreduasa enipa wa woni wa na wo kwa wo ba woni padua wo de nam no a na eboa wo se wa nya du papa ya wo be nonnom na boost system a tembia na woni ani kan wo wiase e bia to na duro bia wo duro hono mo a wo benya bi location no aye fiase Kumasi Jasbro Police Station hwe animu ka kire mate no driver ni se obesi wo adua ya junction obia nim ho ya obekire wo wodo kan so na eba wani kire Lake Road no wodo du fiase afutuoja wo se ope power specialist about hospital na se dua ya junction eno so obia ebekire amu aba ho me pa chon kan ye kwabenya ACP Road power bus stop ho na wasi na wabeka yensa takwade wodi wani ekirem ewo Anaji Estate Ahantama Rural Bank ni chen hope onsa ebeka yen ana offer 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 na WhatsApp here was 0555 79 and I make a kakra to na me stress ne auto painkiller abre na ointment ahodo nyina konku so good dem nkasa mu no mpemu mesrawo ye power specialist about hospital yenro ne betima boa ama hotoni asudua ba titiri no kotodwe ne osise no fa bedan power specialist about hospital ne frɛ 0244 54 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 Bana nyu asem hia kyerɛ sɛ power de yankuto no am yetumi no sɛ yentutu nyare wase na asudwen so emra woni padua no medase ohne ye pacho ye das why happy International Women's Day. Thank you. Ene boa ye nyina ewo yapo mudin ensem akoma mu nsam dwumedie you ena ye de ebremu akoma mu nsam eba so adwua da bia ekopem efiada 1240 ekopem se no mien sabe go social media na kakakra bi na ye de dwumedie no aba ewieye ye ka abrabomu nsam awariemu nsam oni obi na wo ye na wanhwe wasase bi na ye basa emransam ye pelo yes no money abe education efa ye legal matters ho na nyina bi ye ka bi ewa ha enti wotie yen ana wo hwe ye bibi hya wo so bibi tete bibi hawo na wonya ba bia emfa nko ana ba bia dokoye no kra no wonya mboa bia emfiri ho no ma fabre yen ye beboa nyame adom na ya pɛ ho solution e de amount frɛ yen e wo 0530 507849 0530 507849 you Kumasi Asqua yene shopping mall main entrance no na edi enhwe ni mudru ho no ma obehunse Akoma FM eboye dan nim kakraka pa raha na oni yen embebo enkomo ne de a special edition women da no 8th of March na International Women's Day ene yesi ye maame ba kwa obo no homode papa yene no ebedi nkomo no de na brabo aye efutuo nkranhye e de amatitiru emma se owo na owo ba na oye disabled in any way ya enchese nyame wapa mama sa edumre bi akase ne yakopon pan ti de waye mini ogidie toba ha ogidie antoba hada I see ogidie antoba hada me hu se bia baby me free ba no se nka meka se kabuko romance sister because enti ebia sa gidie because sisters nya am say
nyame frɛ se be na adwuma eno ana ode afa ho nti wan koye nan no but ha na wo ye no mo adwuma na me nti no kura ni nyame anim ni ya me danase oda yakopon ase for Patrick really yes na duru ho ameka kire e dey nti na ya oda yakopon ase che say bibie besi bia no na obo ade ama solution aiden aba ti obi oba mi bia ka se de ogidie ti no gisi e fa onya sa abrabom be ye den emu ye den se den me nhwe sa den na aye no me hwe de esi mani so awrade se menye ti wo be hwe na solution no aba me market tu e bi ye nu ho but market tu e bi baby e wa mo hwe ye no ya den kra no ho except for na boy yen na na ye wo broni bi a na nko no na pese obeto dan ne maye covid no no wuye that time na ewura fio enti skasem ne ade no na akoye eyi wo ho ama ni nua so yare da ho nti obi na obetimi de ne nsa kaskan gise ni nua ne san ama skan ti be pem ne yen san kaskan ti ba bi ekọ na wo se yeto no kure ni rent to buy ye nya nti yes 2 years beto so still ni nyan still cry hwe ni mu obi a ba me ne abusua me nua no nyina ti e be ne den me say akora we nti nyame ma ye ni mu wase na ade nyame aye nyame adum yenya mecho ni se miyenu ho bat me kan yenya MTN Heroes of Change nomination ebeba ebetwa to wukitu abi okay sen ko mo start ya rounds akotwa na nka o ma be ye Ashanti region na ma to aso kwa Accra me wo ha na o mfam se ochina ye be Kumasi see ye mo e hu na somebody say the edi na mbetwa de ye na motwa so mumra to mo ba Saturday Sunday Monday ne fiera no be disconnect your light ni ensu nyina adai otu yen because from October no the share ti sese no waye fed up nti otu ye oje ne nyama akoye bibi okay 87.9 na ifie ho omo workers no eminu no omo ho omo boy obi ho wo susei mesi munye ko boat num ne yeti wo nsu enim ye mfiri mu da Tuesday no mu gina so ne pa dan no so ye bugu ne nkra no gude with nkra no yes hwade nyame aye se we no ma metwa ne Saturday Sunday senki efiri wan ko metwa den o mede no mbetwa na Tuesday no mu gya hona from se no so om se kon go na me se ye kra ko yakoma to ye no mo ka me ho area hofo yes sankra nyina ko gu hotel ene ebe pack ye ne ma nkra 18 no mo da ho nyina ti mama des no so me frefre ne ne obia sa guniti Ewurade makadem obi esu nti oba ebetim de o maka ho no na obi ma ye baby kakra obu okrum ye koye sister train any week no obi friend say dan the baby na nipa ne say baby esi no ope baby foforo sister ye ko he dan na ti sa abrochi wow me the pictures in becho nipa ne hu program we was a dear dama kosima so se me ye ne Ghana no me the dynamo say na me de begie ba mo mpes camera say na me de be ma make a dance why 20 afeni eso ye na ma ye pe fa nti de mpesa me kire ne se okuta sa ankra we num wo odoma ma bread e wo kasa omfam uye nipa sabi akra no kra unit free nche wonkwa akra bobra ne du ba bi a ukofom kakra ba se unya sa do ne ma sa akra no na uye ni ye a enhira efrimu ba no ya ne so eti mudi how many days for hotel I'm just imagining send your cray mobility ni ade sitie eti mudi sen be hotel ye di 3 days fourth day no 12 na made so mo form ko na obi so my baby a ya kan nyina akona ya sign the home attach ti e regular nkra wo ho ebi enya 18 na yi omo so ka ho ti se omo nyina kan ho baby a ye wo no enti nkra no also wo special people instructors special needs instructors ebia on bet sure mo ne physio for ni ade enti omo fee payment ni ade no wo ye den na utimi efuti sa bills no we have friends boa tech for the end no munya NGS can to omo be boy ti afeni ke ye ko sign MOU no then we start paying them na other in the friends boa speech therapist in so no onye for now oh ya dear too much no person ye nya permanent year ansana
or the other number into otimi de nkofo free confa cheba or pictures na di nyina nti from time to time no students no be ba no ma be boy bi kra ye ko churches na invite o ma obi a o problem with as such no na mo ya boa I cry your down sasi we di say we be no 9 years when you COVID time no nti na mothers ni bi aduane die mu ni ade na ye din nti I started soliciting for support for them and na mo so mo ba be cover ye ya ye nua be ma Ibrahim Abubakar and obeka okay nti akre owo home ha na on de ni maame ni wo fie oni maame ni wo fie eni ni wo fie nti eno sa no parents na omo de omo ma ba ho no omo ye single parent ana so omo kunu ni mo boa wo me ho de ehia me me wo one pa two no ko omo kronum ebo omo ba ko de o maame o papa no nkwa na ba ho maame ni nya time onso won kra nketenkete ne ba ena mo obi so ane maame ni papa nyina ewu ono de are ono onso na ho ani kapa wo no ofi onso na ho ani ka ho ena ye wo bi suso a maame ni papa no eboa eno reverend bi we yo mujina hwe wo ko fie ho no kojo ni okay 87.9 we yo kojo ona no maame ni papa ona ni maame ni papa ewu no na ye obi sa o mo susu be free mu o ho mo free mu o me nsem na person ke ye ko efie ho be bia wo se covid time no o ko na wo solicit me hu say ba ko na da wo na so no ba ko so gina nchen a ono so doesn't look so ono so ye bi onu ye down syndrome so say ya me ya awareness creation na apart from cerebral palsy ya me the other birth defects ne ka ho until me ya home to home ya visit homes so in fact ye woni ma kakra ne ye visit most of the time so parents na more districts na omo ka support group bitimi from so ma enne die ye ne nkra ne bedi adin I have been there me tina ho a kapre na wo ho ono will help new bibia na munya aduane ni to obi kana me obi a to ansa my bobo ne ma discuss okay it's we no the oto oda wo na so no ono ana ni nua so na o down syndrome we don enko okay nti baby a medu no magada o ti ho de na two people na ne obi wo kakra no wo bi wo ho no ma maame ne first child second child third child o munyina wo bi ana mienu bi ewo bi ana aya na ye baako one of ne dedem ye will be was support group ni mo a ebi ye 3 ebi ye 2 maame baako support group ye will be ewo asempa ho wow okay yambra ye befa ye college enche bia be commercial break na afi ye befa ye college na MTN force omo ye de omo bo wabaso heroes of change almost started with thousands of almost selected to 100 and obo ade adom ode yakoka ho ntimi ye number 8 for 2025 I was ceremony nyamba so nyamba omo be start rolling on TV3 and UTV okay nyame bo this week ame hu say ya nua bela mundi na ye omo commercial na de ma wo mo iti we no eye ade a e hye won crying say ade a wo ye no say na nkofo e hwe from afar no with this heroes of change yi wakoka finalist no ho no e ka me bi kire eye me won okay eye me won because of encry and I'm banning seizures in intino ama me mpia bonten much atan kra we friend say social media near ma kra me time nye also for be man also tuanka I'm not prepared for now any I didn't me mpie enti ekwan fa so kra na ho no me pie na nti tembia me hage nkra ne se bunti na awrade ama enkwane awode yare enim tambia me ho de sadati na nya so de adrusa my sister Era ye be shase no o se me mbisa wo say what keeps pushing you what keeps eden na e pia mo because say bio eden na pia the love I have for my son the love I have for that boy and me nyankopon so e de ho ato ne so nti wo be bria no pa ekopo enwumre ade be chia no pa so e meka se fi nye no wasore no ato adwuma ne so ti meka se sa odo no pa chopa me say be so another question if it's very sensitive forgive me after Patrick ebia babiem he's the only child
He's the only child. Yeah. And yes, sir, like on committee me when baby, but I wasn't there with the father, and I decided to stay for him. Wow. Yeah. So if I had gone in my cup for beer, maybe I could have. And but you said I sacrifice for Patrick. Yes. So when you are the point and you see a celebrity, Madam Martha Opoku Ajiman. In fact, me akasa kra me interview I was seeing gumi papa na me say wo so a wo tie ye na wo hwe ye no wo so wo ka say nyankopon enhira ye maami ye commercial break na your number si egu ho 0243114497 0243114497 032249803 ye ba na wa free oba tan a say by na embuna bem kra ni mo no kra bie ne taban mu na oje afoforo e de eka no ye ba se ya enyi we fidie ne mfia no aji kojo so me mugina ho kakra ansa me to ase awo bae na your first child na okay nti wo edu what stage na who say or a cerebral palsy me wo no na no
in fact me wonu na doctor ni ho nurse ni ho nti me si form a me hwehwe doctor ana so obi ba be so me mo hospital ti say ye yi no otimi pie ba ne na nsuo akoni tim aha me sorry say was me come to me hide ti ya atwe nsuo no na wo say russian de no koniko 0.9 na wo hwe ye enso ewo Nua TV Facebook na TikTok ye ne Madam Martha Opoku Ajiman CEO of Apiahene CP Respite and Home CP no cerebral palsy owe na ne ba ewo sa yare bi na embuna bam na 21 years na wahwe ne ba na ba bedru sa bre ya wacheche na taban mu krama abatan omonso awubi no de omumma ba sebe ya stigmatization ne how be bromo fam no ye nyina ye betimi atwe ye ho ade efrim ye call commercial break ye koma na edi wa ha ma ye mbisa oni we enye sun Ghana ha de ni sunsun mu nsem we nya abaifo bi na totosa ne ama edi mankofo me fa nhye me gidie kire me se enye eno ne basa efri awo mu me de me de be example time am ye wo no na obi ani ho enti mi si form am keka me hwre so obi be ba jimi akura ne suti aba enti nsuo ye de ko ne the only thing is nko mo yi no na nko sa to anso mo sake nsuo no from ne hwene no mu no o manye ti the oxygen si ni so a o pija ne se no ano enti and that means from the MSN from the doctors no oxygen was a call the first breath no so be je oxygen was a ko be nsuo no ye den enti at once na no anko na a block you na adenti na ebi mu so ho no ma wawo baako mienu miensa na omu nyina wo bi either so ye autistic child ebia o CPB ana say down syndrome aya also research ni mu na den netimi ma nipa baako timi wo miensa bom ana mienu bom sa two things minim obi ho no ma oji bibiduro okay enti abibiduro manyinse yes na so sign na wo se wonom no ha bia onyim na akra wo se wujai ebi suso a onyima wo se continue ba obete so because I draw na no share na akra na form betumi a it and no credit to me the other deformities so eba and we are number 1 number 2 no awo ni mu se de me kire no me ye research wo Koforidua hospital baako from 12 to 12 a.m. We are to 12 a.m. no ahomache no nkrai wo mu nyina da ne nsa nkora ne pacho obeka ne se is it the negligence of the doctor na say nurses are on duty no ne ba ne sa so until research am nipa ne me conference o se nyina wo da ba ko nyina sa time nyina ye ma ayesa nkora ne bi nti timi ye wo busa say den na otimi wo to so sa aduro no etimi eye number 1 number 2 so ebi krampa okọ hospital etimi ma waduro na wano edubo ha wonum a na nu moja enje na ho ye wo basa bata na pemfo anam se doctor na tro yinti no na ogusu no o so timi report ma doctor mpacho eduro no eno ma ho ye me basa na obesesa na ma no osesa bia na de how bi ye den bre akora no eno soso wo tina mkan na awo mu de soso bia so timi sintiti yo ansa na ye be fa ye college no edwumako bi wo Kumasi ase yomo se yomo pobi ni no aye adwuma shop attendant se ya make say se wobetimi aye se adwuma yi a ekwan da hopapapapa frɛ na ekoji adwuma yi osebosome obetia 1000 Ghana cedis titi scan 10 million na wotua we ne 1000 Ghana cedis obesia ma baby a obeda nyenyi pe nyina na nya ne sa wotua okasia ma baby a obeda enti wutie mi ye no wani mote na obetimi aye adwuma na pressure beba also adwuma bia pressure wo mti oseme watwere wa ha oseme ka cho say adwuma you work under pressure na ubetimi aye sa adwuma ne de akwanya no ewo ho adwuma no wo Kumasi ya mepomacho ewo Kumasi ya ntimo amohwe yen ana wudi mu nua bia wawie school no wo fie no nyanko ba bia na wo Kumasi ha no ma for number we say ya na adwuma kwan ebie ama no 0548 55 7280 0548 557280 Mrs. Subiem 0548 557280 maybe Apple be any na ye adwuma as shop attendant ewo Kumasi adum ena adwuma ewo okay enti wotie yen ya obetimi afre 0243 114497 0322498035 nkran hyesema ene
woso wosua fi en komo yi mu na opese wo ka che maame Martha Opoku Ajima. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Adini 1937. Anta wo jona mi wo. Yo, yetio 1937. Ni sama mi ni ko papa. Obo adian sani ntasi ntuneni. Mo akukudura odi amana no. Onfa bi nka no ho. Sede wanya akukuduro ama wono enam wono na wa owu yeso. O hwe maso. Kaba san kenye. Ndio ba de wishira no pa kanno nyina te sa kaye. Obi ko u baby ano ni kira bebiem. Na kotuna fliflesi. You 37 papa you yeda say 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasefi. Utacho wali ni mkedefi. Esamampo. Baba ina nishao. Nishao mama papa. Amen. Mbele bia nishao mano. Amen. Na batanya le tiyese. Ebi o fo kwa na bi o fo akwa no. O ti fo fo ni. Obedi ni obede o. O fi akwa no. Wa sa fo obi aka no ho. So fo ni no. O beti na mo na ni. Tem fo be ni ko tu fo ho. So mo na ni yi. Bi o be be bia no. Amba fo yi fo. Agbe fo yi fo. Mo ko bi en tell me o. Example. Bi ni di nanchi. Yo, that's why. Yeda say samampo mu. Good afternoon. Good afternoon. Yo, you come here, Bema. Na, Adini. Yes. Yes, uncle. Na, madam, we, Jumaji, calling you. But I'll say, calling. I said, romance sister, no, Johnny romance sister. It's not money, a different form of romance sister, Jumana. Where the Yamia say, one man, romance sister, and another year. And Yamishana pa. I think you say, and Kola we know. I know my sister you. My sister say, and you have to pan, and they can walk my private into between your matna. Okay. And the Yakupo Insano. Now, Omana Kuma Swadi and Mrem or Dawson when Yama Indian I are free. You, that's Yakusia one Yami shop, papa. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba oni wa fon papa pampa chope ja onde kakra. Me pacho na nende wo fom. Good afternoon. Hello. Wo fa yen kwai. Good afternoon. Good afternoon. Samampo. Obaima. Yes, Samampo mo bi meke bi wai na yesa. You go to go to Samampo. You can't tell them. Maria, you don't want to get the Mekano. I know him. Yo, I'm not yo, Yamin. Yo, yam fafu for a while, and Samampo de Yasemu. 0243114497. 032249803 also bet me a friend na ye mami wa hye ni nkran papa wo ye bad time now so obi wo fia ye manage the location atudwa na wo de oba no akwa Akoma no why good afternoon. Hello, good afternoon. Yo oba udi baby a okasafi yo Millicent yetio Nyamishira mapa nyamishira kwade nyamishira no ejuma woye nyejuma ketwa na me nsu obi ma wo ba se ya na se bi me ka na nsu se de mi ko sha konfo that me dey maybe there ahwe ni kwa ta ama me ahodi bia me betu bi ahwe me ba no nyamishira ne pa okay or sini orusu obi na wasema wake ahye ni nkran papa pasa na ye pese programming achieve yedase. Hello, good afternoon. Aunty Bea, good afternoon. Good afternoon. Oh, who are you? Yami Adam Pacho Bismarck. Yo, Bismarck Pacho Yonko. Good afternoon, Yesu Moja. Yes, Moja. Yo, Yonko. Aunty Bea, mami de
Uncle Pong, who's done and bad and kesi. They are if I say I think you know who now with some AUD. Because we say that almost so much when we say Buama mine and to echo and kind. But in common would be the show that you have it pre any crime set. Oh, more than Buama or Buffy actually because we do a problem, do all of my or to our case, but that will be really meant Uncle Moya with you. This year, say the red. I'm never be pretty big possible with you. That's a dear Bacopen and near Pesse achieve. Yeah, achieve you cry, your free hono. Wame who said your program no. We have achieved your motive. Good afternoon. Afternoon. Yamina do Boko also. Yo, so may I be on my number? I'm sorry, number to Jawai. And come to a friend and I'm in a camera and be come. Mati, you be pon the number betuja. Why? Good afternoon. Hello. Good afternoon. Yo, Udi baby au kasefi. Pastor, your friend live in Kasefi Accra. Okay, yet you. Na me share program on your TV. Na pastor, maybe I'm one year, maybe I'm pastor, me dey support na. Me dey na like me tak yo. The number ni betuja. Mo am bia attach mo ampese mo support ne se be yo betimi ahwe enkra no mo home ho no. Or the number ni betudwa na money ne delete directly. Why? Ene de na e abasobo nti ya mbesre hwe but obi wona aka na komo pese oboa. Ye no so akwanya e wo ho. Ye befa 2 callers na ya bewie ye nkomo no e wo studio. 0243114497 0322498035. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. That's why I come program na me and Anka. Please. That's why I come some money cry because listen me about sister. Okay. But you 2 months, before we do 1 year known to me, we do time of the year and I'm here a book from our right side. And we decide. You don't call something like that. Just somebody else to go into a minute. They are Filipina. It's the last 2 weeks in a hospital. Now I have called the 3 months. I think that them, but Papa, no, yes, Jana, dear member. The only hospital also to see there after 1 month. I'm back and let me try to do something. We're going to 2 million to face where I put last week you guys do the crowd. That's also good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, what call you been here by man? What you get me to a time and ask me to ana nyankopon eteta omadwena ntimi anko ne nei wo a wo feso nyankopon mo feso okoye na doye ubeda wasula koye nyankopon doye nipa na ye no mo wa asati so ya na so wo dum no na ye ne papa ana wo ni ko no ho wo so so bi ni tia de ama what you say ye fa nipa enfa ye nko ha se enfa se de ko nyankopon de ye mo ni bi ade no na me de wa ye bibia wi what you say ye papa de ama ye ni ye okay. No, I any at for the amount of Papa, yes, last caller. See, last caller. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho D baby au kasefi. But I'm kasefi kukwana from Naduma. Ma binama no disakakra. Ma unde sukakra. Naduma nama already yao. Naduma. The sukra wa demi kwa Kafra. Nkate mamiti na kupo inslam wanyele kesiye. Amen. Iwashi wankulana mubia na kupo inslam nemu. Inse dewe nye na kupo mane bro nyekwa. Amen. Okay. Nya yedasi papa na naduma yenti mi fa call bia biomti. Aunty Martha, my bisa 2 questions na o final words. 1. Now sim krani aya no mu here as assistive devices. Eda isa na aya o mu here na e kwan be so na be boa wo mu. Because Sanya mani nya ebi ni Ghana ha na ne bo na edin ebi wo ha na ne bo no
aha ene e type bi so a ebi ni ha e type a akra ne se obe so comfortable say e ma ne e ha obi enti na dwene woni nante ne so eno bi ni ha ye wo ma mo nsana asai bebre wo hwe me be ya e na mo support groups na in the 43 districts no nkra na egudam ni nyina no we more than half a say nya sa ne mani nyina eboa wo monti na respite no oba na okona foforo aba na we aba na ogidie oni ba bia akọ na ka ho anti ye sa ama no ebetimi aboa ma ntema ono so ebede no at least oye independent no otimi tu ni na koba o kwa oye mo nhihyo nskom de na so obekọ akofa ana se bibi ntino na enti wo se sa nyama ne bo edin ana enye easily accessible se de meka se ebetimi akofa kra de aba ya ebetimi akofa de aba ba ne bo edin kakra ne bo edin nti obi pese odi bi ye pese obi boa na che se bi ama no ne na aka obi na obi di eno sa ne wo se omo sa de boa ma omo timi move omo nsa timi move ne nsa nti so obi a wanya stroke obi ho ane nan no udi ni gya ho ana akwa Patrick sa Patrick say kra o behwe no ntimi nyina ho nti omo behwe no yenya efri ni west ne de bad down na ne me wo hoist a di pagya no o ye yuso no kro betimi anante nti ade so say boy ho yetimi kra ne de okay enti ye ene bana edo ba ha no ne ye pe one main purpose say wabra bo ne be hye bi mu nkran na obi eba bisa wo fie na otia obehu se nya me nkwa na se bio me wo bi sei ye nya hwe kra kola na ofre yen from go no o se owo bi na wa hye ni nkran say that is not the end of the world for her but ebi mo so say on pese bi o mo boa wo on be boa home na e kwan ben so na on betimi aboa home no and then the last one so we person ne ba ne ba home a mojiska is there any form of payment be fee be anade okay sorry the edikan ye the opeso oboa no eno no obaji ye number no ofra akra ye be ye wo rep ho no because akra na ne wo na maba ha na di ba nti se kwa ye san ko ye be san bi office ho enche kra nti ye wo ye rep ye secretary ho a obe contact na oje sa ne ma ne oba bi ye de sa ne ma ne go e fan nti sa obetim di afa e so ana ye di momo number be ma na di afa so okay waka just say we your production line maso bebu me number ne ye 0545 0545 420 823 patrol 0545 420 patrol to aso we now 823 patrol sisubie 054 5420823 Aunt Martha relax and mention your number patrol do we be na me no post number why are you cry enti ye ma relax and what number no na open the number now mbetimi aboa mo ampese bia mo be boa nkra ne home hall with anything any form of support no open number na me fa nko glam by tina makeup tina be esi o ho ama ho aye fe baby a okobi ya fretina o kuma se ya na on esi o ho 0544 466280 0544 466280 eno ena eye glam by tina makeup obema onam obefre ofre no na we esi o ho ama ho aye fe nti Aunt Martha patron number now you ready patron 054 5420823 okay 054 54 823 Beluchi Patrol project mama say ya na number no omo mpese omo bua na esra mo nyasa me be frɛ na waka de wo nkra wo fie ho a omo condition no be hia support kakra wo pese wo bua wo ana wa bua wo de amaye eno eni na ye pese ye de ne number na kuma sia Patrol mo wo henfa say baby e wona make us say o ha on coin nti mo frɛ na ontimi mfa baby ye wona make us say ya betu ye no but de ye nya no wo Bokom Estate South Africa ye ne Catholic no omo Catholic no ye directly opposite CTI ho na Catholic Technical Institute kwine so ho na ye South Africa Bokom Estate ye South Africa kasangasa na omo Catholic church ho
ene directly opposite e ho na ye gu so a ye funding na fundraising na ye di tuaka nti dan de ye de si ho ama ya any problem ti mehwe obi a person do baba na obeye enquiries but after this month ending ubetimi because say they are it's mo put on me in order then cry no hin say nti be too free way ebi ye ni bi na wo me aka say ye nya obi ama ye baby am wo hotel way e wo bokrom nti ho de ye ntimi add to at least mo come permanent way na nyame aye madom no okay nti be o patch of number ne to so bio for the benefit of radio for na me mboma wo mo why na e ha final words e bia na wa say bia o pese o ka che o ba time bia wawo akra special needs akra bi differently abled akra bia and then na be ka che sa parents the medical aka and say Mr. Ba empire de ma nkra ye ko mo unjustly those days nya na nipa nim yes woni ma urade de achew na sen ne pa wo ho die Mr. Ba time biara mo mi hwe ne ye no kure no hwe sa akra ya enye ani ahogro kra eye anim kwase eye how eye ahokyere che me ye bibia bi nanso wo hwe wanim sene sa de na wo hwe akra no kra won tenka no kura ni nyame ani they have their own world and if you live in their world dear any nyame boa wo beko anim but we live in our world because me sure be in fact sort your sister I'm not looking at you okay kra me sure be ti nyame ye madom na me ko na mo awutu no na kire onyankopon no ba no ana mo amutu wo ho ba kire obatu wu sanity Iradin shop papa pinty 054 5420823 05454200823 eno eye Madam Martha Opoku Ajima ne number enkra na omo cerebral palsy no onye no bi nkwa na oboa wo mo other forms of enkra specially differently abled say this an ye see e can differently abled enkra no e na oboa wo mti ne ye nkomoi na ye pese ye encourage parent bi a wo sa akra ne bi na obetimi asoni mu yie no wahwe ne yie na wo bi na wo so pesa mother support and social support system na ofre ye maami ya obe mausa support system no na we hu say sebio enye wonkwa na wenya bisa oye CEO apia hene CP Respite and Home na ye ne di enkomo International Women's Day aye di no nyame meme da etwami nde ye de ne bai say ombefa na brabo enye nkran hyen fama young ladies young women ema ene awofo nyina na yede no ebaye nti mami nyame on shop papa na onye okese de da wakoma so bia because of sadia wuye irade hwe so na onye ma akoma mu nsam dwumadie no ha ne ne yede dwumadie ne nyina ebesi nyame ya adom akina nso se ne ada ye no no nyambo akina ye betoa ye dwumadie no so na me kan bibi chew so bibi how na pese wo de ba ema ye bo ho nkoma 0530507849 0530507849 ofra ye producers ne befa no mo ne edi nkomo production team members Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Emmanuel Kwame Vadi Nana Yao Beluchi Era Peggy ye nyina ne yeboa na de biada ye de dwumedie ye de ebremo glam bitina makeup enso na de bia oye me makeup ema me ho ye fa me de betina dwumedie so 0544466280 freno na onye wo makeup emfama medin e the Beatrice yoga bra obetimi afremi Aunty Bea sorry ama ye the sports abremo ye nyame onhira emma nyina na onto ye nkwadem edwuma ye yeboa o my Ghana no enkoso